Oras. Jadi, oras pa ba tagaduban? Oras. Oras pa yung namin. Oras. Oke, sa dari ang kaya hasuman, lawang ben sa dalago ben nami. Lawang amin na medyon. On sa ni tempat pengamen medyon. Jadi penay masada content na ada tungkol reaksi di hasuman na magida na yung mandoring si Malun. Pagpun siya matungkol hasuman. Terima kasih. Jadi hasuman on mas last paper namin na perlu. Jadi takarus siya malabas ang mandoring na. May masiyam. Jadi kaya hasuman pengamen kita yang pertama Notita Ditni ay sago hasuman 100,000. Ay mantap misalnya mga kami doon ba. O di lanjut kita hasuman nasan malami channel tanda. Terima kasih. Jadi hasuman rose namin hujon. Aw siya man kuno hasuman ko na dongon perasaan ni. Setelah mengamin lupa ko daw. Jadi wawancara malami ya dah. Jangan wawancara. Jangan tertawa. Tertawa. Jadi na sabi ko sa mga amin ko na. Lain mo na Nama tene. Nora mo kamera. Ay magalay. Halo. Jadi kan mau perasaanku sedih bahagia. Masih na yung katahon kan alani nahama pengamen. Kung inabot namin 100,000. Mustahil doon namin mungkinkan. Nahama sa limang ngamen 100,000. Siap Ya agak girogi hasuman, agak girogi. Jadi agak girogi hasuman dan menjawab ay. Suku ni tahu lakon. Ano ko jawaban? Marmela-mela daw kanila hasuman. Ben mo ko na eh. Ya, ako merasa bahagia doon na mga menon na ba? Pwede at pisar at free. Ay ka masalan diri ay. Okay, masuman. Lanjut kita wali konten selanjut dito. Ano na mitungan ng mga amin. Okay, mga nay,